Tuipui dum pol rui Persian Gulf helai mun hi khovel oil zong zong mun thuma thena mun khat kaltlang na ni a tuipui phone hi adamin ni chuak chuan tui chunga rang ka chakrong a chhuah thinan ti ma se February ni som pani sang ni som ni parukhan ni chuak mu tur om lo chhum dum cha mup noya tuipui chunga chuan thil lian tak aron lang long satli anilo hei hi tuipui chunga khopui an ti thin a ming chu USS Abraham Lincoln ani adung seizong chu football field thum aya sei ani a asan zong chuan building chhong somni atluk hial ome a chhunga hian sipai sanga chung an khosa a an nun na chu he thir khopui chhunga hian a in kul ani long chunga chuan F-35 Lightning II khovela thlona changkang le hlo om berber som ko chuang an in hungtlar thupa an engine tinungin an thlok chuak zut bok hei hi Donald Trump a thil thon lian ber armada chu ani an tumber chu Iran ani tuipui chunga khol lian puipui an vir mup lai hian mail sang tam takahla Iran khopui terana chuan thil dangdei a thleng thung mithla han tumte khopui chung borok chu tayar kang rim le tear gas rimin atuam mupa building banga chuan le khathem a in tar thloa chunga chuan ming tam tak a in ziak Human Rights Activist News Agency HRANA chuan report duom lo tak an tlang zara Iran sarkar laka lungoi lo na lantir kothlera au chhuak mipui nu le pa zirlai nula le tlangwal mi sang sari lain nuna an chan to ani heng mi te hi ral thom keng an ni lo an kuta lungtum le khatar turbak an keng lo ma se sarkar sipai basits an ti te chuan lein an tel lawin an kap hlum zel si ani an ruang te chu an chung te hena peklet ani lova mun khata tu man an shet lo na hmuna phum bo ani Iran sarkar chuan internet an ti topa khovelin he thilrap thlak hi a shet an hlawani ma se thisen hi auring klat thung chu au thom chu Washington DC thlengin athang chuaka February ni som pakhat sang ni somni paruk White House Washington DC khovot tak noya khovel roi tulian pani US President Donald Trump le Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu te chu anin mukhoma pindan chungril Oval Office a chuan borok atang hle coffee no in hung te chu a khuchiai cheya meplian pui dokana an pharbok Netanyahu a mela chuan nui mela langlo athil phut chu asang hle Iran hi nor atok to lo midnight hammer ang khan a ayana in kanchet angai ti in anor ani Israel himna tan buffer zone amamo a chumi ti hlotling tur chuan Iran missile te so ti siat vek angai Donald Trump deal maker tia kan shet thin khan tuntuma chuan thutluk na lian tak asiama maximum pressure ayana sa maximum force chu wang chuan ani voin hian Persian Gulf tuipui aso san tak em ni le lama Iran mi pui sang sari tharau te chuan phuba laksak an ngeta le lama US armada thir khopui an ti mai longlian pui ten Iran ko chu an hnai chilbok he thil hi World War III in tran na tur nge Iran sarkar tluk chet na tur zok mai pui chu al tran to a armada lo thleng mek hian he boina hi a thel don nge atial zual don longai thazel ro hei hi tuipui sen le me khu chanchin chu ani thil thleng mek hrethiam tur hian thariat liam ta khan kirle lokang u June sang hi somni le panga Iran ram chung Natanz nuclear facility bula tlang ram re rui mai kha thlate zanania khli athawuk vuka RC alang tur bok borok po amon mel hle ma se chu zan re lai taka chuan van sanga thil thlok om radar in aman theilo US Air Force B-2 Spirit bomber le Israel F-35 adir te chuan Iran van borok an thunun mek ani an mission chu Operation Midnight Hammer an tumber chu Iranin aruka nuclear bomb siam atum na mun puita ti siat vek ani Khazan Khan Iran chu anak ru atliek ani bera an nuclear siam na khol sangtel chu darkar reilo te chungin meiwa pa achanga Iran roi tu te an ham haya an thinrim hle bok ma se thian te u indona hi ral thom pokri chau ani lo aya rap thak zok bom pokri aya na zok chu economy tluk chet na hi ani
midnight hammer zo atanga thatlem te hnuwa Iran mi puita chuan an nun na chu shrem hmun ang mai ani zia an hrechuak tanta han mi thlate voina I hlo kha cheng sang khatania naktu ka chuan chu I cheng sang khat chuan alu kg khat po alei zo to lo Iran poisa real hlutna chu chople chilin atahniama damdoi dora damdoi omlova petrol pama line sei takin ain tlara nule paten an fate chu eitur an ngai tu angai ta sarkar la chuan America le Israel wang vekani ti inan pu a ma se mi pui chuan an hre thiam vek to sarkar hian mi pui chomnan sum amang lova ral thom siam nan le mundanga helpol te chomnan an hmang zo kani December sang hi som hi le panga khopui tina boma puak darta teran ko thlera zirlai rolan pungkhoma meisia ten an lukhu na hijab an hala mi paten supreme leader lem an pot thabok Iran sarkar chu amangang ta engtin nge an chanlet inrin sarkar chuan internet chu a off maka Iran rampum chu thim thama anuk lut ani khovelin Iran chunga enge thleng ti kan hret lo lai tak khan khalai mun thima khan silaya poka meichi an thapa nunna sangsari chu tu man an hret pui lovin aliam ta ani tuna hun kal to kalsanin February sangni somni poruk alet liang u Trump pale Netanyahu te hian he thil hi an hailo an do kana report an da thura Netanyahu chuan Trump panhena heti hian soya Mr President ente Iran sarkar hi sakol hliam angani alo omzol to an mi puite an thunun theilo awangin an thinrim na hi keini laka an run thri thladon ani ati Trump chuan akhabe adoma ama a pressure Iran an lo nurna strategy kha atok to lo ti asia in shrek na omzi om to lo Iranin hlo tura nei to lo chu wangin Trump chuan strategy thar adwang chuakta pressure ni lovin force vo khana ni lovin tharum chu wang chuan ani armada hian Persian Gulf apan ni Iran sarkar hi atlu chetrep towa chu US hian a ria ma se zona lian tak chu hei hi ani Iran sarkar hi atluk chetma in Middle East pumpui hi anuk lut vedonem nge nia US armada hian Iran missile te chu aranti top man zok don khovel hian number hi kan thiam hle a dollar tluk le ding on thona speed longlen zong ma se voina hian number pakhat che kan hret apoimo chu sangsari Iran nu pakhat afapa sun chu atapna sa hle a ti hian a soi kafapa kha kumsom pakomi chau ani asin University kalachaka lekhabu kangin achuaka arwang chau alo ho tuman an chang lawani tuman HRANA Human Rights Activities News Agency report thar bera chuan thamasa chung ringot khan Iran khopui hrang-hranga sarkar du lo na lantir mi sangsari in nun na an chan to ani hengmi ta hi sipai an ni lo terrorist an ni lo zirlai engineer doctor le nu le pa te an ni an sarkar ro relna khir lutuk le economy tluk chet na awanga beidonga outchuk te an ni teran ko thlera lutta ila mithlaro zana nia street light a thim veka internet om lo kongpui le lama chuan zirlai rual lungtum le petrol bomb molotov king andinga le lama chuan basis anti sarkar sipai motorcycle chuang mai tuam le taltum king anni hi leina nei lo tura zirtiran nia an chakna chu rabi ani anin be ni lo anin su ani ber sarkar chuan civil mi te hi ramphat san tu ti na vua damdoi ina hliam tura kalte chu manan nia athen chu damdoi in atangin an bo hlen ani he boina hi Iran chungrila civil war rap thlak tak ani thisen na luanga ma se khovelin a mu theilo internet ti topian engkim a hlia khutlat ani ma se he boina hian Iran ramri apelta Jerusalem a chuan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan he thil thleng hi uluk takin a thlira amita chuan hlau thonna alang engwangin Iran sarkar hi atlu chhedon ani chuan an missile sangtam takte hi tu kuta nge atlakang terrorist group te kuta alut don nge nia Iran hroitu ta hian an tluk chetma in thi le thi ti in Israel hi an kap chiam zok don chu wangin Israel chuan US ne na thil pakhat aphut tlata chu buffer zone ani Netanyahu chuan Trump panhena heti hian asoya
Mr. President kan himna tan Iran le kan inkara hian mun ol buffer zone kan mamo he hmuna hian missile pakhat ma aum turan ni lo hei hi demilitarized zone ani turani ati aum zia chu Iran hian a missile program zongzong ati top turani anei sa te po ati chevek turani ma se Iran tan chuan hei hi red line ani thung Iran general te chuan kan missile te hi kan pho an ni hetiang boinoi noi kara hian kan ral thom kan thlau ani chuan sase tur in pe ang kan ni dona sin anti vetlat tuin nge missile nga zok tunge hoisin zok tu in nge thingam zok chu in kara tak chuan Donald Trump armada chu aron in rol ta ni Trump message chu afia hle Iran sarkar in mi puite in thana hi ti top ula Israel in aphut ang hian in missile te chu ti cherau chu ti lo chu midnight hamar aya na sazok in machonang tuna hian khovel hian a clear thup ani bera Iran mi pui sangsari thina hian Iran sarkar ati tudon nge nia Iran hian atopnan Israel le US armada hi abelet zok don tuna hian khovel sana akal chak hle a Washington DC a Trump general te chuan war game indonalem anchanga terana ayatollah te chuan anche dantur anrohman mek bok zona lian ber chu hei hi ani engthil nge thleng don analyst le military expert te chuan scenario thil thleng thei hlau om tak pathum an chhop chuaka heng pathum zinga hian pakhatal hi chu a thleng ngei donin an ngai hei hi US le Israel du thu samani Iran mi pui sangsari thina hian ra tha chuin sarkar hi chunglam atangin atlu chethut thei ma se film khurro history in minshil dan chuan dictator antluk hian remna athleng ngal ngai lo Libya le Syria a kan huto sarkar atluk rolin Iran missile sang tam tak te kha tu kutange atlakang terrorist group ten anchang mayangem ram hi mun sang-sanga ake dar vek theya hei hi civil war rap thlak zok intanna ani thei hei hi a hlo om berani Iran sarkar hi antlom don ani chuan thi le thi dam le dam ti in khovel hi hnulu ve antum thei khovel me pa hian mun poimo em mai pakhatoma a hming chu Strait of Hormuz helai shokbok chok point hi kilometer somthum pakwa chaw zawani a ma se khovel oil zongzong za a somni chu helai kong zim te a hian ni tin longlian puipuin an phurtlang thin Iran hian helai mun hi athunun tlata anni hian helai kong hi longkal tlang theilo turin an siam theya anmi thlate oil tanker lian pui Saudi Arabia atanga chhuak chu Iran missile nakapa tuipui ala kong apinga enge thlengang darkar reilo te chungin khovel oil man alet thumina to ngalang hei hi Middle East boina mai ani to lo I boina turani aizola petrol man atawanga gas man asangang bufai le thlai man ataw vek anga economy atlu chevek thei hei hi Trump hlau berle armada atir chan lian ber chu ani he shokbok hi ven him anga yani hei hi tuman kan soi chengam lo Iran hian kumtam tak chung nuclear bomb siam antum to a midnight hammer khan ati chenwala ma se nuclear bomb dangte hi alom theyangem bomb pakhat che po lo la nei ta se chu Israel emo US armada beinan emo anmang ani chuan chu khovel top na ko chu ani to ang US hian nuclear vekin achanglet anga Middle East pum pui hi meiwa pa achangang tuna hian longlian pui chu tuipuya ain hungrun to a Iran ko thlera me pui sang sari an thi to bok mei pui chu ala khli atle bok mihring thiamna le rem hriat na hian top chin aneya ral thom chak ber te po hian thamon namin be thei tak lo kan mabak hi thim hle in langma se beiseitur pakhatalom chu beiseitur chu enge ani engtin nge hetiang borok hlo om kara hian thamon na kan nei theiang niatla a Persian Gulf tuipui dum pol rai chunga chuan nitlatur eng azam chia ya tuipui chu asen phuta thisen ang main khang longlian pui armada kan ti te kha anla om reng an thir bangte chu nitlaturin achun enga an missile te chu ka chho mei thein ain pe reng ma se ngun takin han ngai to te Donald Trump longlian pui te so khovela chakber ani mei thei Netanyahu afin na le rem hret na te so athuk hle po ani thei ma se songral thom te son Iran nu pakhat afapa suna trapri so atire theilo song missile te son huat na ti top theilo song jet fighter te son thlamona tak min pe theilo mishing thiam na hian
indona ane theya ma se remna ero asiam thei tak tak lawani kumsang ni liam ta khan hetiang che hian khovel alo boito thin lali so khan azir tir te hena heti hian asoya tin indo thu le indo thu thang in la hri ang in mang an lo nan fim khur ro u chung chu alo thleng tur reng ani nima sela topna chu alani ri lawang namsang le namsang anin dowanga ramsang le ramsang anin dowanga hun sang sanga tramte atla ang lirte ang hingang mathaya bungsom ni pali chang rukatanga chang sari thiente u news kan ena kan thlabara ni tero oil mana tawanga economy a chedon indo pui a chuak don hlau thonna in kan khat thin ma se hei hi shareng ro heng thil thleng te hi lalpa hret pui lo reng reng om lo a hret pui lova thleng ani lo hei hi hun top na izia lan tirna naw ve in tan na chu ani zok chu wangin khoya nge kan tlan chetang bangkara emni US Navy longa emni nilove sipai chakna atlu theya ramro puite an hing thei Iran sarkar atlu theya US economy po ache thei ma se subject to in min shil angin pathian chu kan in hum himna le kan chakna mang an laya tranpui vartu hnai rengani chu wangin leilung hi lo danglamin tlang te hi tuifin ret chung deya inson ma sela kan hlau lawang sam sumli paruk chang khatatanga chang ni win hian Iran mi pui sang sari thita an chung te tani tong tryang u anni po pathian siam kan u naute anni lalpa hnena remna idi lang u khovel hi a al ani poin keini kristani tu te ro chu kanrin na hi main akang ral ve theilawa tuipuin a chimpil thei heklo kan himna kulpui chu Washington DC a om lova terana om heklo wana pa dinglama athuani he video hi ilo hlok pui ani chuan subscribe ro le